What's on Manyangatsi the Gomisa. So from deep down in my heart, I would like to thank everyone who has subscribed. And if you haven't subscribed, you can subscribe. Your subscription means a lot to me as well. So the moment I'm going to speak on issue Mr. Post. What to expect from his album. Probably it's gonna be his first album in 6 years without involvement, Joe Shirimani, which means there will be actually new elements in the project, as well as progressively look at Joe Shirimani, but then kutavana this other touch of hands. These are not influenced by Joe Shirimani or to Joe Shirimani. So obviously sound wise, sonical wise, there's gonna be a new element, a new sound. So obviously the producers are different. The sounds that start beat are different. So there's actually gonna be a different in terms of difference in terms of the flows, the Mr. Post, the transpose because we are a producer it, producer one batch, talking about the bit one batch. So even in the member my style matabana kuchichanya. The very same way kutanga na influence ya Joe Shirimani in terms of content wise, Mr. Post angata fila angatutuma sona ka Joe Shirimani because he feels like ile mutu no munhu. Loko ra munhu twisisani ku why asuke ka Joe Shirimani ka ku ile mutu wa munhu na mina na ku huma xitandi swivula ku loko ku ri aka hina ni fambisiwe hi ku loko ni ve 10 committee B na ku fika ntihisa a sitting room a ni nga ta swi kota hi mhaka ku na nawu wo karhi so swivula ku a xitandini xa mina hambi no vuya hi 12 kumbe hi karhi muni tibiya ni nga fika ni kota ku tinwela a sitting room. So that's the very same reason why Mr. Post ango utshiki ka Joe Shirimani, because Joe Shirimani i mutswari and the mutswari u va na milawu kumbe xana wa kahisa ka leswi hambi swi veka kahle n'wana a hi swi kule ndlela leyi kambe loko n'wana sa ri xitandini xa yena swi loko u na freedom hinkwayo ya ku vula leswi a swi lava ku endla leyi a swi lavisaka swona because i xitandi xa yena kumbe xana hi yena lonkulukumba ku fana na sweswi Mr. Post a nga le ka studio xa NR xa Ngalasi. Swi vula ku Mr. Post u na matimba hinkwayo ya ku vula na leswi a nga ta kota ku ka nga swi vula aka Joe Shirimani. But anyways, before ni ya kule loko mitsundzuxa ku subscribe, but another thing I would like to appreciation to all the Tsonga music analysts, YouTubers that think kona like YouTube. It shows that the game is growing. It shows that the game is growing and mingachwisiwe by anyone who feels like they're entitled to the analysis game. The very same way the artist tingolo titwela ku nina yona nyiko yo endla music va sungula va nga byeliwangi ku hi munhu kumbe nga appointwangi ku hi munhu ku wena now from now on you are a musician. It's the very same way you are an artist Oshamina. You also say self-appointed yourself because you saw it fit. You have enough analytical skills and knowledge to actually be here. So you are what you say you are. YouTube vinyiva yona hinkwenu that's why kuzokuba na hashtag leyo vinyiva internet mani nga vulavula xicheleni ya kule ni continue hi content ya mina leyi vulavulaka hi Mr. Post. So the thing iku Mr. Post the first thing that you should expect from his project i timhaka ta ku content wise things are gonna change. Mr. Post i hardcore beefer. Mr. Post anga chingi so swi nga tshama ni swi ka video liya Mr. Post mi ta chingelana hi gomo mi chingelana yini Mr. Post u ta ku tlheriseta a chinge hi mana wena kumbe nsati wa wena. That's the kind of a guy that you have. You remember loko a vulavula hi kusolakana ka matihlo ma papa Beni aku mana wena u dlaye papa wena matihlo maka kungenju manju u vulavula hi vanhu lava mana Beni va hundze emisaveni papa Beni ava koti ku vona kahle matihlweni but he had the power u vi na xivindi xa ku tlha a vula sweswo ka on clip a vulavula timhaka to fana teto. Just imagine what he's gonna do now loko a ri studio ku ri hava longa Mr. Post wo and I even saw a video ka page ra yena Mr. Post leri nga vula ku ri nga ri tikomba nga kombisa nsati wa munhu i xifevi rito rero out of all words
I think unale kama kula mbini anga va ringeteli ku ri tirhisa vito ra xifevi but akhuziwa kumbexana akhayidziwa the likes of Team Shirimani because vakulukumba ka game they can't just have a song leyi nga na xifevi nini mafizisi. So loko a za kota ku tirhisa marito malama swifevi, it means you can go as far as questioning teni ya n'wana wa bini, can go as far as alavisisa past ya nsati wa bini because beni no u vulavula hi timhaka ta ku a hi swa yena Mr Post swa ka wa yena. So for Mr Post u chuchundu na mina I was convinced leswiwani swa phosa. So now because beni u n'wi chichi ndzhuti svara loko u ni ba hi mikhavi yimbirhi ala ndhaku mahlweni ka vana va mina, ku na mina ni la ku titwa ni ri wanuna swi lava ni ku ba hi nharhu mahlweni ka vona vana va mina ku va ta tlhela va ni langutisa as n'wanuna luya a va n'wi vona loyi a nga ta ya protect. So Mr Post just can't take the wipes and not come back. Ma swi vona ku munhu wa xifafa munhu wa wu teka swilo hi mbilu. So watch out, tihlamba leti nga ta huma content wise ta va kona, tinsimu ta le byaleni. Mr Post u ta rhandza ngopfu tinsimu ta le byaleni and a ti siva ngopfu sweswo swi twa hi nga ri a nge ti sivi. Loko ri tshama yingisele trouble ekulu yingisele macina mafevi macina sorry, I think I contradicted myself ku a nga ta ri tirhisa xitudio xa Team Shirimani tra xifevi nga ri tirika risimu leri nga ku ri yimbeleleni leswiwani. So that one a hi tsemeni that I was just trying to show ku na marito lama a nga ma tirhisaka ku pfala. So Mr Post ku na tinsimu ta le byaleni, so mafevi macina mafevi maya hasinyana vuhuza, all these kinds of songs. So like a tirha ka Team Shirimani a ti siviwa ngopfu to that extent that lava va nga ri ku na vukheta a va ta twa nga pfa a ti na nhlamu. Ku na that analysis ni nga tshama ni yindla ya Mr Post ni ku ya lavakulukumba yi kona lawa ni nga te Mr Post wa tsala ni ku leswi swa lavakulukumba ka his recent album. That's the Mr Post for you. So let's expect more of that nhlamba and sweswo ta yi baya va thwi kahle. Ivi ku va na tinsimu to ni ta humelela ka Mr Post. It's all about success, it's all about giving hope to everyone. Mr Post una umathabe mudanyana, and then in his own way of convincing people that you can still make it. That's one. So that's another content lenga kona. Other than that, I rendzele na risimu nyana rin'we ri vulavula hi timhaka ta khale kumbexana to kumbuka kun'wana, kumbuka Joni, kumbuka vukhale bya mina or swin'wana swo taniya. So let's expect the album. I don't wanna go as far as I did on my last video. Ni vulavule ngopfu se ka leyiwani ni ta swi tsema hi switsongo. So subscribe button ma mi tlhela mi pressa notification box button la ku ta vuya December 1. I wanna enjoy nyana breaking down this music, enjoy nyana looking into the game. The other analyst is to make things simpler. Na ku tisa leswi swi nga vonakali matihlweni na ku hunguta curiosity ku mi nga ti vutisi Mr Post kambe ri nga endla yini. So i ntirho wa ti-analyst, i ntirho wa hina to actually predict and analyze and have our say on what's happening because hi tinyikete wona. So leswi nga tinyiketa wona na n'wina mi nga rhula capable of it by continuously watching our videos. Thank you very much, and we're gonna give you more content. For those who lava ku ti-promotional packages, December 1 there's a lot of traffic pakayena ni kumbeni ka 064 968 9940 064 968 9940. However, you know ku na ti-promotional packages which have prices, so mi nga tsotsomi loko yi vulavula hi ti-price. Nikombela ku xo hetelela ne after loko mi subscribe ka le ku na my first comment ni after posting this video will have a first comment laya nga ta redirect that to this other YouTube channel which I created loko va pfaleliwa. Kombela mi subscribe until you 1000. I wanna give it away to the people who have been supporting this channel Manyangatsi the Connoisseur all along. I subscribe any subscriber malamba ni xipfukile.